stvari, na šta me najviše, pa neću reći boli, mislim, ono, ljude nabiraju sredstva kako doći do para danas. Njega ne zanima to kako će on doći do... Hoće li on pokazat stomak, debo sa strijama ili će on doći reći ne znam, njega ne zanima to, ljudi danas ne zanima, dakle samo pare i to. Mislim da se mi nalažemo, moraš zarađivati, moraš imati para, moraš živiš od toga. Ali brate, šta ja znam, daj šta bilo, samo ima, šta je in, samo furaj, To mi je, ne mogu to da shvatim. Njega boli briga što će jednu generaciju klinaca totalno tupit, njega to ne zanima, njemu je bitno da se njemu na AdSense skupi 3-4 eura i to je to. To ti je njemu bitno. Samo volim ja fanove, voliš ti, a kad ne reče. Ti da njega voliš, ne bi plasirao taj sadržaj jadno o njemu. Šta on zna 13 godina? Pa ja bio takav da sam sad 13 godina. To što im se plasira, jadna dica to gleda, šta će? I što je najgore, što je u 2 klika i on je u 2 klika već ti magla prodaje, ogromna magla, jer dica ti gleda YouTube najviše. Pa jesu. Kome još ti prodava maglu, nek dici. Jebi ga, dite. Šta će on, ali slušaj, nije on kriv. Taj klinac od 14, 13, 10 godina, nebitno. Nije on kriv, njemu se to nameći. Ja bi bio takav da mi se to nametalo. Nije se meni to nametalo. Ne znam, meni su starci pali Čaplina. Ne znam, kamiondžije iz Juge bivše i to to znam na pamet sve. Ja spomenuo prosjak, ja to je spomenuo. Znaš, nije se to, danas je on je u 2 klika, danas već na lošem sadržaju. On u 2 klika već može biti, kako bi rekao, već može biti, ne znam kako da kažem, da se izrazim. Tamo u Bihaću, negdje to bilo, ja sam umiro osmijat tom čovjeku, šta je on izvaljivo. Ali, brate, onda svaki poslije video onaj skečo što je izbacivo, ono nije gledljivo. Stane, ne možeš ti snimiti video, on je onaj, kako zove, Meca. Meca, sasvim. Snimili su video gdje se 2 brata svađaju koji će spavat s materom. Stani malo. I šta ti meni kažeš, pa imaju. Ali vidiš da je sve otišlo to, da je to